francuske vlade. Od početka naše akcije za pomoć Andreji Lisac, kojoj je neophodan novac za transplantaciju bubrega, prikupljeno je 80.000 evra. Zahvaljujući pomoći, Andreja će u četvrtak u Beču biti stavljena na prvo mjesto liste za transplantaciju. Pomoći i dalje možete pozivom na broj 1416 ili uplatom na žiro račun udruženja Jedno srce, jedan svijet. Nakon problema sa zastojem srca u bolnici u Beču, Andreja Lisac je dobro. U stanju u kojem je Andreja, za nju ne postoji ni jedna druga terapija osim transplantacije srca. Udruženje Jedno srce, jedan svijet koji uz pomoć donacija pomažu u liječenju djece s kardiološkim oboljenjima, optimistično poručuju da su na korak do transplantacije. Tako da smo uspjeli skupiti tu kritičnu noću koja se zove 80.000 evra da se naša Andreja stavi na listu za donaciju. Posebno sam zadovoljan što su sve to prepoznali ljudi dobre volje, moji prijatelji iz Hercegovine, Banja Luke i svih zemalja bivše Jugoslavije, pričam za Inota Goran. To se supermani u razgovoru sa gospođom Oliverom Tefekčić koja voli brigu moju Andreju u Beču. On je rekao da je riječ čekanja za Andreju od 2 do maksimalno 8 nedelja. Zbog toga što je vrlo visoko, odnosno prva je na listi prioriteta, jer kao pubertetsko djece moći da 3 mjeseca odrasle mlade osobe. To je srce je toliko naraslo da je proširilo i grudni koš i to je svoj zvuk i nešto je to dobro. Dilatativna kardiopatija nije tako često oboljenje, ali je vrlo često nasljedna bolest. Javlja se nakon teških virusnih infekcija i prati i mnoga druga oboljenja, pojašnjava dr. Stevan Bajić, pedijatar kardiolog, koji je Andreji u Banja Luci postavio dijagnozu. Dolazi do slabljenja srčanog mišića, do gubljenja, kako mi to kažemo, mišićne mase, dakle taj mišić se tanji, ta srčana šupljina se širi i ona postaje loše kontraktibilna, odnosno praktično loše se grči. Na taj način srce nema snage da ispumpa dovoljno krvi u organizam. Mnogo je simbolike za Andrejinu porodicu u borbi protiv ove opake bolesti. Pa 22. aprila je umro naš sin prvo dijete u Mostaru, u bolnici. 22. aprila 1992. na njegovu godišnjicu rodila se Ana Marija i 22. aprila 1995. se rodila Andreja. Andrejina poruka iz bolnice u Beču je: jedva čekam da se ovo završi i da staro ludo srce ostavi, a da primim novo i slavim novi rođendan. Zato sjetite se i okrenite broj 1416 i uplatite na žiro račun udruženja Jedno srce, jedan svijet u Unika iz Banjice.